is the hacker? According to your opinion, nang tumatha ateng plutangte kumalok ke hekpike. Comments bitha. According to my view, ni matha ateng telake tebok terai methang amonit tumsi ke hekpi kachlangun e. Atheke Ladakh isihini approve doko. Lasi chithanam lona. Tu me ani Genu Vlogs account hack the lupen ke gaming video si ke upload. But that's not a real one. Screen recording a video bang ke upload tangpot. Lata isi ang taglo. Ladakh lom amonit kalipu pachini neji phansi ke upload thap. Lapen ke next catching point lake Genu Vlogs account hack lo pen ke evening lom pesi gaming video ke upload ke start pon. An ke Genu Vlogs police long FIR pidam lo pen ke pherang ke ame hang lo pen ke la bangso news evening lom si people lo ladet pen ke hacker hal bangso YouTube channel long gaming video ke upload stop check. Non tu ta upload le. Atheke alang chichini lo police la pen cyber crime tum ni phanang tracking bom lo pu lasi Ladakh ta isi ang tag lo lang jong si hacker binong out country pen plutang te phire pin ma si video upload re pohada stanon ki kali ington ko lapen ke next point kang hu plutang te ison mai son ke chitkang kokti kunane hem kang hu plutang te CCTV footage pen nep check lapen ke aking bot doko lason son Lasi Ladakh Genu Vlogs account ke hegong ta ison homu bang theglong lok yubiko security key lata lowest budget bang alang jong si hacker binong protang te homu the jet ason si USG bang na pachini du nun epin an stanon bang ke lowest budget bang si kn nanitum Amazon on ta longji lasi Ladakh meta isi ang theglo. Okay, so now let's talk hacking someone computer, hacking someone device. It's a cyber crime. Lasi cybercrime koson punishment lokipo chithan sina ang lijong si bang a device bang a computer hack that plutang telake cybercrime ong si dolo kidnap lo putang tinang li jail ong si durang po 2-3 years on lapen ke extended attack lapen ke nang tum fine pinang po lake 1 to 2 lakhs rupees lapen ke nang lijong si cybercrime cyber record dolo putang tinang life ke kijut lo ason lo. You will no more get a job long lelo company long tanang li kam claim long lelo lasi before you do please think it twice and better not to do this lasi viewers tum an nang li lapen li tame Genu Vlogs long dodun lapen support dun prote labang so hacker long wegji lapen geli tum cherap dun versina nili tame rabdun bomlo repeatun bomlo lasi ritum kadokave tame hiljumi hang pidun sinang labang so account puthot recovery chilong thu thek ni phan ke isi ki pachini nang tum labang so Genu account hack the location nang tum report bang report tha athe alang li recovery phan claim bom lasi report bang report tha please labang ki channel ri lasi ini video ke langsung kang ton tolong akimi viewers tum an please do share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.